Extreme weer bring steeds erge koue en reën oor groot dele van die land. 14 onwettige myners sterf tydens 'n rotsstorting naby Nkaneng in Rustenburg. En Netball Suid-Afrika wil sy eie Superliga op die been bring. Goeienaand en welkom vanuit 'n yskoue Johannesburg. Vandag was die koudste dag sover die winterseisoen. Sneeu het in onder meer die Wes, Noord- en Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en die Vrystaat voorgekom. Die swaar sneeuneerslae het daartoe gelei dat verskeie bergpasse gesluit is. Hoewel die wolke oopgetrek het en weerstoestande verbeter het, bly die Swartbergpas gesluit weens gevaarlike padtoestande. In die Weskaap is die Swartbergpas en die Multinopas van die roetes wat veral geraak is, wat tans weens sneeuval vir verkeer gesluit is. Ons spanne hou voortdurend toesig oor die geaffekteerde paaie en tree inwerk nodig, maar ons boodskap aan padgebruikers is eenvoudig. Veiligheid kom eerste. Indien 'n pad of pas gesluit is, moet jy asseblief nie probeer om dit te gebruik nie. Hoewel die sneeu op die berg mooi is om te aanskou, hou die yskoue weertoestande 'n heel ander werklikheid in vir diegene wat in die omgewing bly. As dit reën, dan kan ons nie slaap. Dan moet ons die hele nag wakker sit. En so ons is dit, dan moet ons al ons kombersies en klere ieder vir die son. Dat die son het kan droog maak weer. In KwaZulu-Natal se middellande sukkel inwoners om met owerhede te kommunikeer weens swak sein in sekere gedeeltes. Skole is in Impendile gesluit en inwoners is gemaan om binnehuis te bly. Owerhede sê hoofroetes in die provinsie is oop, maar waarsku dat dinge in 'n japtrap kan verander. Ongeag waarskuwings van owerhede word sneeukykers nie afgeskrik nie. In die Oos-Kaap is skole vir die dag in die Alfredtonzo en Joutabi streek gesluit. Swaar sneeureënslae het ook in die provinsie voorgekom. Die skole heropen weer môre. In die oostelike Vrystaat het sneeu voorgekom en inwoners in Witsies en Potchefstroom is gemaan om binnehuis te bly. We are at Tseseng area whereby the snow started falling. This snow actually started yesterday at Wetsup Mountain Lodge Road. We are from that area and the road is not movable to Wetsup Mountain Lodge. Now we are humbly requesting our community around Tseseng just to be cautious, particularly we know that there is a challenge of electricity here when the weather is like this. They must keep calm and stay in houses. Landsburgers is gewaarsku om nie onnodig te reis nie of selfs kanse te waag om die sneeu te gaan besigtig nie. Die intense koue front sal na verwagting teen donderdag geleidelik vanaf die weste opklaar. Die SAIK sê die uitsaaier is gereed om die komende plaaslike regeringsverkiesing te dek, ondanks finansiële uitdagings. Tydens 'n inligtingssessie voor die parlementêre portefeuljekomitee vir kommunikasie en digitale tegnologie, het die SAIK vir bykomende befondsing gevra om optimale en doeltreffende nuusdekking tydens die verkiesing te lewer. Met die plaaslike verkiesings wat oor 3 maande plaasvind, wil LPS weet of die SAIK opgewasse is om sy mandaat te vervul. Die SAIK sê hy benodig dringend befondsing. And the elections are on the 4th of November. And some of that requirement is a technology requirement in terms of capacitating our broadcasting capability. We will not be able to actually procure and deploy on time. Die departement sê die motivering vir 'n onlangse versoek vir befondsing was nie sterk genoeg nie. We did receive the request from the SABC part of the submission, pardon me, it must be the code, relates to the elections. A submission of the Treasury memo, as we had the window period for the application, under the unforeseen and unavoidable was submitted to the office of the minister.
However, it was felt that there wasn't strong enough motivation for that. Jordan Diani sê ook die voorlegging was laat ingedien, maar die SAIK betwis dit. LPs is ook nie tevrede met die verduideliking nie en het benadruk dat die SAIK reeds jarelang finansiële uitdagings beleef. I do not understand why the SABC is being deliberately defunded, because the matter of elections and elections funding is not a new one. I also reject, I think, what the DG says insofar as having submitted a letter to the minister and was told that the motivation, what was the word that was used? The motivation was insufficient. The very fact that there's an election, is that not sufficient motivation? Die feit dat die voorlegging laat was, word nie as genoeg rede beskou om fondse terug te hou nie. Whilst I do not disagree with the minister in terms of the technical compliance, it doesn't change the fact that the SAB is in a crisis of funding. Secondly, I think the department will be able to show, Chair, a tray flow of documents with regard to SABC situation, even including the cycle submission. I have just summoned those documents so that it is known that those submissions were done. It is known that SABC is underfunded. It is known it's not a new thing. So if they would need a special capacity to fulfill obligations with regard to elections in the context of knowledge that they are underfunded, I'm not sure if it makes sense to get these kind of responses. Without the requisite funding, the quality of production that we'll be putting on air will be compromised. Maybe not so much the quality of the broadcast itself, but the scale with which we would be putting a coverage of the elections. Die Departement van Kommunikasie en Tegnologie sê die SAIK kan steeds om befondsing aansoek doen. Eybre Babie, SAIK Nuusparlement. Die Suid-Afrikaanse regering wil hê dat Malawi, Nigerië en Ethiopië hom moet vergoed vir die koste wat aangegaan is om hulle burgers te repatrieer. Volgens die Departement van Binnelandse Sake is meer as R290 miljoen bestee om 75,000 mense terug te stuur na hulle lande van herkoms. Binnelandse Sake sê die koste van die repatriasie plaas groot druk op sy geldsake. Volgens die departement is dit ongeoorloof om soveel mense binne so 'n kort tydjie te repatrieer. If we look at the numbers of repatriations that were done, I think the latest figure was sitting around 75,000, really unprecedented in such a short space of time. Die departement sê hy het nie begroot vir die repatriasie nie. And I need to indicate that this is an unfunded mandate as the Department of Home Affairs and other departments that have been involved in this matter. We have not budgeted for this. Binnelandse Sake vra met behulp van die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking die betrokke Afrika-lande vir terugbetaling. We have also written to the government of Malawi and of course the embassies of Nigeria and Ethiopia requesting reimbursements of this cost through the Department of DERCO, and we anticipating responses from those governments. Die departement het ook die nasionale tesourie genader vir hulp om die onverwagse las te dek. Die Madlanga-kommissie moes die getuienis van die lid van die parlement Fadil Adams uitstel. Hy het eers laat gisteraand sy verklaring ingedien, ondanks 'n reël 3 kennisgewing wat in Oktober verlede jaar aan hom gestuur is. Die kommissie se ondersoek het toe verskuif na die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hantering van misdaad-intelligensiesake met verskeie rooi vlae wat steeds opduik. Een daarvan is die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mchunu, wat na bewering 'n onvolledige verslag van die inspekteur-generaal van intelligensie aan IDAC oorhandig is, wat die geskorste hoofondersoeker Dylan Perumal as goud beskryf het. Die kommissie het Adams geroskam, aangesien die laat indiening van sy verklaring daartoe gelei het dat sy verskyning op die nippertjie uitgestel moes word.
It seems to me that you are not taking this commission seriously. And starting from now and going forward, you should not treat this commission the way you have thus far, because every and anything you've said thus far is just totally unbelievable. I do not believe it. Verrigtinge is voortgesit met IDEC staatsadvokaat Rushanta Ramsamy, wat verdere besonderhede verskaf het oor projekafleiding, wat IDEC se ondersoeke in misdaadintelligensiesake was. Volgens getuienis was die Mokwele-ondersoek nog nie op 16 Julie goedgekeur nie, maar die verdagtes was reeds gearresteer en het in Junie in die hof verskyn. As at 16 July 2025, he is saying that he still needs to fix the 28-1 in respect of the Mokwele matter, as per the ID. Which then confirms that as of the 16th of July 2025, there was no 28-1 authorization for the Mokwele matter. Makunu se naam het weer opgeduik toe Ramsamy getuig het dat hy 'n onvolledige verslag oor misdaadintelligensie aan IDEC verskaf het. Die inligting was veronderstel om sake te versterk, maar die nasionale vervolgingsgesag was van mening dat die verslag nie genoeg inligting bevat het om die ondersoek voort te sit nie. Die kommissie se versier het daarna verskuif na die Medicare 24 bedrogsaak met sy eie rooi vlaa, soos dat daar op 16 Februarie 2025 nie 'n artikel 27 verwysing oor die saak was nie, soos beweer deur die voormalige IDEC-hoof, advokaat Andrea Johnson, in haar getuienis voor die ad hoc komitee. Was Advocate Johnson, have you seen a 16 February 2025 referral? No, and even on the 13th of May, there was no 27 referral. There was just the report that was bouncing between IDEC employees via WhatsApp. Die ondersoek duur voort. Die liggame van 14 onwettige mynwerkers is na 'n rotsstorting buite Rustenburg gevind. Dit en meer net hierna, bly gerus ingeskakel. Suid-Afrika se werkloosheidskoers het in die tweede kwartaal tot 33,6% gestyg. Lydens data van Statistieke SA het 345.000 mense hulle werke tussen April en Junie verloor. Altesaam 8,5 miljoen mense in Suid-Afrika is werkloos. Die grootste afname in werksgeleenthede was in gemeenskap en maatskaplike diens, wat dui op lae regeringsindiensneming. Meer as 100.000 werksgeleenthede het verdwyn in die boubedryf, 30.000 in vervoer en 28.000 in private huishoudings. Jong mense word weer eens die swaarste getref. Youth aged between 15 to 24 years, as well as those aged 25 to 34 years, continue to have the highest unemployment rates, sitting at 62.8% and 41.8% respectively. Sommige ekonome meen dat die daling onafwendbaar was. When we look at the employment figures, we also knew that the second and third quarter of the year, given the issues that we're seeing in the Strait of Hormuz and the impact it is having on economic growth rates around the world, were going to be tough economic quarters. And in light of that, so would you see the impact coming through on the job side. Hoewel hervorming plaasvind in die energie- en logistiekvelde, selfs teen 'n stadige tempo, sê ekonome dat Suid-Afrika se strukturele werkloosheid 'n ruk gaan neem om op te los. Ander faktore belemmer ook ekonomiese herstel. What is particularly disappointing at the moment is to witness the deindustrialization of the South African economy gaining momentum. We saw in these latest employment figures that employment in the manufacturing sector, for example, has fallen by 6% over the past year. And that decline seems to be just gaining more and more momentum. The only way to fix it is really for there to be a complete change in mindset of the government. Terwyl beter ekonomiese groei nodig is om werkloosheid om te keer, is daar tekens dat dit juis versleg. Tydens inligting van Statistieke SA het vervaardiging in Junie gedaal met 1,7% op 'n jaargrondslag.
Die Noordwes-polisie sê 'n ondersoek is geloods nadat die liggame van 14 onwettige myners by 'n mynhoop in die Nkarneng-nedersetting buite Rustenburg gevind is. Noordwes se polisiekommissaris, luitenant-generaal Arthur Peter Adams, sê bykomende hulp sal ingewin word om te bepaal of daar nog onwettige myners onder die puin vasgekeer is. Volgens die polisie word die gebied deur Sistenza Trading in Mooinooi bestuur. Hy het 'n mynverkenningspermit aan Platinum Group Metals vir die mynhoop toegeken. Die Noordwes-polisie sê 8 onwettige myners wat na die hospitaal geneem is onwettig in die land. Na 3 van hulle ontslaan is hulle in hegtenis geneem en 5 ander is onder polisiebewaring. Hulle is van Lesotho afkomstig. 14 male persons died as a result of a mine heap that caved in. The identity of those 14 African males have not yet been established. Hulle verberg hulle onwettige mynaktiwiteite deur dit as 'n stortingsterrein te klassifiseer. This used to be a disuse dumping site. Now a dumping site, as we are all aware, that over time, this area grows in height, and the walls is obviously very, what's the word that I'm looking for, Brigadier? Not very stable. As the excavation went on there, obviously this walls is very high, and due to the unstable nature of the materials that is on that site, and the extra friction that was caused by this group of so far 22 illegal miners, it then led to this walls caving in. Hoewel die liggame van die 14 onwettige myners gevind is daar ander wat nog vermoedelik vasgekeer is. I can also confirm that as we speak, the South African Police Service is still deploying specialized resources like our search and rescue dogs and specialized equipment to see if there is none that are still further trapped in, under this rubble. We can't just move along and assume that it's only 14 that passed away. We owe it to the families that we need to wrap up and conclusively then come to an understanding that there's nobody else that is trapped in that rubble. So a possible recovery operation is still continuing at that site. Die polisie is besig om die slagoffers te identifiseer. En nou vir die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Ons is net hierna terug met die sport en ons hoor ook wat die weer môre gaan maak. Bly ingeskakel. En ons groet uit 'n bibberende Johannesburg. Wees warm en bly veilig. Tot môre aand, totsiens. Goeienaand en hartlik welkom uit 'n koue Johannesburg. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref, koue en nat weer kan verwag van die oostelike helfte van die land met sterk wind langs die kus en in die binneland. Kom ons kyk na môre, verspreide buie kom voor 'n streek van Mpumalanga, oor KwaZulu-Natal, asook in dele van die Oos-Kaap met sneeuneerslag wat ook verwag kan word in dele van KwaZulu-Natal, Vrystaat, Lesotho, asook in die Oos-Kaap. Daar is verskeie weerwag uitgegee deur die Suid-Afrikaanse weerdiens vir vandag vir winderige en hoë duine wat voorkom langs die KwaZulu-Natal kus, hewige sneeuneerslag en winderige toestande in die Noord-Kaap, asook winderige toestande langs die suidkus, so wees asseblief versigtig. Hierdie weerwag geld ook vir môre vir winderige toestande wat kan voorkom in die Noord-Kaap, asook in dele van die Wes-Kaap, met winderige toestande langs die suidkus wat navigasieprobleme kan veroorsaak.
Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n koue dag kan verwag word. Pretoria se maksimum is 14 grade met 'n minimum van 6. Johannesburg se minimum is 3 met 'n maksimum van 11. Vereniging se maksimum is 12 grade. Dan beweeg ons na Limpopo. 'n Koue dag kan ook verwag word in hierdie provinsie. Mokopane se maksimum is 20 en 'n minimum van 6. In Mpumalanga 'n koue dag kan verwag word. Carolina se maksimum is 13 grade met 'n minimum van 6. Ermelo se maksimum is 9. Dan beweeg ons na KwaZulu-Natal. Onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is vir winderige toestande asook vir sneeu neerslag. Dit is koud in Kokstad met 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 9. In die Oos-Kaap 'n koue dag kom voor. Komani se maksimum is 13 grade met 'n minimum van 4. Willowmore se minimum is 3 met 'n maksimum van 16. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap. 'n koue dag kom voor. Lensburg se maksimum is 16 met 'n minimum van 3. Kaapstad se maksimum is 20 grade. Dit is ook koud in die Noord-Kaap met winderige toestande wat verwag kan word. Calvinia se maksimum is 19 met 'n minimum van 6. Kimberley se maksimum is 16 met 'n minimum van 6. Terug na die binneland in die Vrystaat. 'n Koue dag kan verwag word in die Vrystaat. Welkom se maksimum is 14, asook Forrie-Smith, Bloemfontein se maksimum is 15 grade. Dan laastens Noordwes. 'n Koue dag kan ook verwag word in hierdie provinsie. Rustenburg se maksimum is 25 grade, asook Mahikeng. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.